kay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyag. Mang tadray aw, kan liwliwa, kada kayo padganmi adumdumngay. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaang nga ipakaam mo, nga agmay salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Ayan nga iti bunga ti papaya nga inalambakit. Awa mo makita ka bunga ti papaya ta ijay lakay. Ay nawaw, kasano nga awan, kat adamot nakitak idi may nga aldaw alimmabasak ijay. Siguradaw nga addaman na ngalan lakay. Tinakaw da laki day. Anya, Dalusay ken Edgar nga gasawa ti atapag. anya matandag ijay nga agasawa. No agsasauda nga men, kasla isuda tinangimula iti dayjay a papaya. Agar aramid na kita tao. Kaano oray ti dagaan nakaimulaan ti papaya ag-agawid damay. Talaga nga agaagaw na kita nga agasawa. Anya ngayon ti sagpaw ta iti native amanok. Mapanak iti ayan ni Janice. Dumawatak laang inkin ko ana. Adda papaya amula da iti arubayan da kay. Naimbag ang malamaw, Janice, nakaw. Kastamot kada kayo na napipita. Anyat masapul yo. Ay, dumawatak man iti bunga ti papaya, nakaw. Isang paumiman ken ni tatam iti native amanok asidaan may. Ay nawaw, adamot mo layo ang papaya nana. Naggapo ak ijay itay, kaawam mo tun makitak a bunga na. Anya? Sigurado a pinaginteresan dagiti na agom a kalugaran tayaw. Ipilit da mo nga main adagada ka na dyan nakaimulaan ti papaya. Kasano ang nagbalin adagada day jay kat adda kada kayo ti titulo nana. Ay, amok man pa'y kadagijay nga agasawa na kaon. Agumanda ti saan da ako kwa? Anyan ti kasta. Mala, mga lakay laangan iti bunga ti papaya mi no kasapulan nyo nana. Ay, agyaman ak unay na kaon. Ay, may salaang ti dawatag. Iti kastakot adda maluaw. Agsarita taman, Edgar. May papanitan niya nana. May papani ti bunga ti papaya may nga inibusyo ken bakit mau. Pangaasiyo ata diyo mo ibusan. Iti kasta ka adamo maramanan may. Papaya ya. Ti papaya ana imula iti talon may nga asidagyaw. Kat nakukuhami dahi jay atalon nana. Agar aramid ka mag. Adda kada kami ti titulo dayjay adaga. Titulo laang tiniggaman niyaw. Nga madamot karbangan mi iti dahi jay adaga. Anya. Apay, anyat ilablaban niyo aya. Kaya't yun sa mo man ti maipabarangay. San ko akabutang ni kapitanan niya? Di oray pa barangay da kami. Laglagi po niyo. At di yumatlaang maitugot dahi ta adaga numatay kayo. Na. Diyak magustuhan ti kasta arum-rum war itingiwat mo ah. Ibagbagak lang tipod na. Dandani kay lang harutan. Kastapay lang matiog ugalyan niyaw. Anya ti planom lakay? Kaano arugyan nyo ti mga ramid iti greenhouse ta? Inton Martis pa siguro. Ay nawaw! Apay ka inton martes pa lang. Rugyan nyo kitin, tapno adamalpasyo. Kompleto matan ti materyales. Kompleto. Nga madupay ti pakakumikuman ni Paridino. Awan sa bali atang danam aya? Awan nga rog. Iso kumatitang danan ta. Ta at least, kabisado na dagiti rumbang nga maramid. Sa bagay mo kit di ah. Nariga mo no palpak ti maarami da greenhouse. Wala. Da tao mo't lang tagparikot no ka. Una, amangan kitin no magastusan tamay. Day tamot nga ruti pampanunutag. Iso amay mayatan tag sigurado. Iti kasta, awan to ti rumso apariko. Bakal. Anya day ta ipapata diriyaw iti talon may Edgar. Greenhouse sa mo day ta. Anya ang talon nyo mat nga ibagbagayaw.
Talaga ka day at tagikwaan yun day ta? Kaadda ka da kami matititulaw. Awan bibiyang mi iti dayta titulo. Uray anya a korte ti papanantayo. Awan karbengan yaw iti dayta adaga. Nalawa mo ti dagayo. Apay atagikwan nyo amin. No kayat yo amulaan, mabalin mo't makisarita kayo itinasaya at kada kamay. Saan kat akasta nga ar-aramidin yun ti kay kayat yaw? Ay basta. Di yung man dadaulan ti plano may. Kaya pa, nagrigat kayo mo't nakasarsarita. Apay, ada nga ron igamyaw at titulo iti daga at tagtagikwain yaw. Ado ba tinaskan nga ramidag? Pangasiyo tadi kay manaktak. Diyay ko na nga rod. Dandani kayon. Iso adiyo iimot na diyada ka. Di takay man langan. Dagulit kayo. Ay, di na panawan ha! Agsubli ka dito, Edgar! Saan ta pa'y analpas ang nagsarita? Edgar! Nagalas ka tikas jayan nga ugali ti tao. Ha? Aga-agaw iti daga. Masuro na. No kasta, nakita yu ti aramiden da a greenhouse iti talo nyo na napipita. Greenhouse na lusay kun Edgar dayjay. Ay nawaw, aping agpaaramid da iti greenhouse iti saan damot adaga. Hey, natangsit da nga raw. Aga-agaw da. Aging gagayam ita, kat kayat da nga agawan day ta adaga kada kayo, nana. Uwit nga raw. Awan mo't ig-gamanda at itulaw agam. Ay nakaturturod da. Di da agbain iti kastang aramiden da. Ay, supay man na napaka-stressan. Idarumyukit di ida, nana. Uray mamin anaw ang maidarom da kita. Awan denggenda. Di da mabuteng numadusa da iti kastang aramiden da. Awan kanaw ti kabuteng da gijay. Ay sus, saan amay may sa ti aldaw, nana? Puuteng nyo to'y ko na. Addan tulak taal daw nga agpullo da kita, gapo iti kastangar aramiden da. Naoma ko na makiap-apa kadagita nga gasawa lakay. Anya nga tano itid talaangan da dya atalon kadakwada bakit? Tapno awan maibagbagada. Kan barang agtalnada. Kasano nga itid mo, kaadakin ka mo't tititulaw. Ipalubos ta nga aramiden da no anya ti kayat da. Basta saan da kumamot tin agulwan da tao. Kanda dyalaan kumatitagi ko anda. Saan dan anayunan paya. Ang amangan no panunutin daan ang abakdan lakay. Kaasi damot laang. Ngamin, awan mulaan da. Na itilak sa itidakas nga insawsawang da. Kasyang pailaang dagijay at tao lakay. Narigat mo't laang no inaldaw ang makiap-apat a bakit. Itid talatan ti dagang aguman da. Di bale, tanalawa pa'y mo't tinabati. Basta saan da pakibiyangan dagidayon. Ay, sa bagay Kasaritak to ni Kapitan. Uy, tapno the witness iti mapagsasaritaan tayo. Ibagamlaang tadida mo bukudan ti papaya ijay. Ipalubos mi nga agparamid kayo iti greenhouse iti dayja apaset ti dagame. Nalpasan ti greenhouse mi, tata. Wen, amok. Ngam pangaasiyo ta dayja atalon laeng. Di yun nayunan pa'y. Kawamat! Dayjay atalon lang, mat, talaga, tata. Di mi kaya ti apa. Sapay lakuma, tamakuntinto kayo mat ijayan. Okay. Agsasarita tayon to iti barangay hall. Ay nangaw! Apay, naskin ka di pala ang maamuan ni Kapitan? Wen tapno adda witness. Kan tapno mangeg na mutlaeng ti pagsasaritaan tayo. For future reference laeng. Ay na! Isupay kit di apakataktakan man ang dayta, tata. No kayat yung nga itid mi kada kayo da ija adaga. Agsasango tayo nga rod ija barangay hall. Ala, umay kaminto kinilakay ko, Tata Fernan. Anya di nadamag ko? Intadyo kanumatin ti may sa atalo nyo kadalusi na napipita. Way, tabareng agsarteng dan. Naggasatan dagijay nga agasawa. Bareng ano makaamiris na mutay. Wen ko mga rod, nana. Dakes nga minon ti rumwar tingiwat na kay. Ay, talaga nga awan konsensyada, nana. Aga-agaw dagita nga agasawa. Agawan dati saan damat ako kwa. Ay, sana balilatan na kaw.
At dati jaw sa makakitkita iti aramidon ti tunggal maysa kada tayo. Anya kanungay ti imula da iti greenhouse da, nana. Day tatidyak na sa rudsaw. Nawayada mo ki day mangimula iti kayat da nga imula. Basta sardengan da kami kumamutan ken ni Tatam a Fernand. Dahita ti imula yo iti greenhouse yo. Why? Apay? Ada ka di parikot? Awan mo't kid day. Nasaludsod ko lang. Sabong mo't da kita. Ay nawaw! Makikita yun lang nga ruday. Apay? Anyat aramidon nyo dito'y aya. Napan ko lang pastor tinwang may. Kat nakita ka dito'y. Isungay nasitgang ka. Ay, nukas ta nga rod. Lumabas kay laang no lumabas kayo. Ha? Di yun pakibiyangan no anyaman ti imula mi ditoy. Ngamin, awanan bibiyang yon no maipapan iti greenhouse mi. Saan ko matkit di apakibyangan? Sinaludsod ko laang mat noan niya ti imulayo. Na, anya tar aramidon nyo dito, Tata Fernan? Sa anak nga imay tapno makiapa, Edgar. Ala, inakon, pasensya kayo no nataktak kayo. Chismoso na dyan akay. Kaya't na maamuan amin. Ugali ng tikas jay, bakit? Hay! Makapasurot! Oh, kumusta ti sidlings ije greenhouse lakay? Mabalin samot din naman ako. Napisteta, bakit? Napiste ko na? Wine, Ay, nawaw! Kasano ko manapiste na kita mula? jak nga rod mo. Mayat mo't idikalman gad. Ay, amangan mo't no adda tinang spray. Kasano ko ma? Kat adda talagang mo't dito'y balay. No adda man simrek iti greenhouse ta. Nakita ta ko ma. Sa bagay, adda puntong lakay. Ang mga no dalaang nagkamalyan ta, bakit? Ipadas naman ang tagmula. Bareng agbalin mo't tayo. Anya dyan nadamag ko, nana. Awan kanumot man ang tinagbalin iti imula da Lucy ken Edgar. Isumot ti pagsasarita anda dita waiting siya. Apay nga ta. Ayura siya, jakmut amaw. Tunggal adda imula da kat mapestemet. Awan mat agbalin. Sayang ti mula ken ti bannog da. Wen nga rod, nana. Kitaan nyo kiti ang mga nuda kayo manan ti pagpupudutan da. Abay ada kami manay. Ang mga no panunutan da abasol yu ti mapaspasamak kadakwada, nana. Ay nawaw, awan dakas nga aramiden mi kanila kay kaw nakaw. Uray awan dakis nga aramidan nyo, no talaga ama nagsuspect sa timay sa tao. Pag panunutan da kayo latta iti dakas, nana. Talaga nga uraan niya ti maimula iti dayta adaga. Kat saan nga agbyag. Sayang lang ti bannog ken gastos dita. Ay, awan nga rod. Agmamalas mo da tao. Amangan mo't no dar aramidon dyan lakay ken bakit. Isong agmamalas ta. Na. Huwanan niya. Imposible mo ta. Namin ano nga impadas ta aminulaan dayta adaga. Kat talaga abangkrap mo. San lang anam na minsan anapasamak ti kastakad. Ay, kasaritak tuman da dya bakit lakay. Wan man. At dalakid di aramidon dagita asanta nga amaw. Agpudno kayo man kanyak, nana. Ay nawaw, anya nga iti ipudnukin ka, Edgar. Anya ter aramidon nyo kin Tata Fernan. Anyat kayat mo sa wine. Oray di yo aklunan. Ammo milatan nga dar aramidon nyo. Isong agmamalas kami kin bakit ko. Awan dakas nga aramidon may. Amok manang ka, tay adda iti panunot mo. No awan dakas nga aramidon nyo. Apay nga dakas day. Uraan niya ti imulam iti day dya adaga kat malugi kami latta. Da kami man nga mina, iti mabasulan yaw. Awan amu may numaipapan iti day tabanag. Oho! Ulbod kayo gid Da kayo ti malas iti biyag may. Ay pangasiyo saan da kami ariribukon iti asawa? Tanabayagan anagul uli mo kami. Impalubos mi lang aruda na mulaan nyo day dya adaga. Inted mi payen kada kayaw. Ita, papasulan da kami pay, no apaya maluglugi kayaw, kadagiti imulmulayaw. Aglablabos kayo mutay. Awan madlaw yaw, kadagita nga gasawa. Ni, anya kumangay ti madlaw mi.
Saan na ta? Ay nawaw, dakes man ngaminan ti adday ti panunot mo, Lucy. Ay, wala. Tagmamalas kami mat kan lakay ko. Do sa'yo lakit din dayta, gapu iti kinaagom yung. Anyat ko nam, Janice. Ulitin mo. Madusdusa kayon, gapu iti kinaagom yung. Uray awan dakes nga aramiden danan na pipita, kat nagado ti bagbagayo. Imbingayan da kayo lang aruden iti dagayo. Nalakalaan ken ka ti agsasao. Taawan ka iti sitwasyon mi iti asawa. Talaga, awanak iti sitwasyon nyo, ta sa anak mo't akas kada kayo nga aga-agaw. O di, winan! Sikan! Ti perfecto! Datagayam ti pagpabasulan da Lucy ken Edgar, bakit? Ay, wala kay. Daday ti panunot da, kat adaar-aramidin tayo, so nga agmamalas da. Ay nawaw, iti kasta ka panunutan da kita nga agastawa. Tunggal at dadakas ang mapasamak kadakwada. Agbirok da iti pabasulan da. Ay, day tangarod ti kakurkurak mo. Nusyak ti mauma, makaraman at talaga da kita. Ay, madi alakay. Di kagar aramid iti pakabasbasulam. Kasaritak ti gayim ko. Tekatin tayo da kita ang materyales. Sayang mo. Ay, wun nga rod. Sayang ti bambanogyo iti dayta a greenhouse. Logi mo't amin a maimula. Iso nga laan takit di. Ta ilako ta da kita ang materyales, bakit? Pagkwartaan takit din. Isumot la alugi. Ay, wala, no, adamayat agumatang. Adda. Si kamad ti makaamo amang ilako ah. Iparagin ko latan. Timportante. Kat adag subli ti gastos ta. Ay, wala na. Anya pa'y nga rod. Malas mo't ngamin da kita nga agasawa. Angam, di damot aklunan nga isuda ti malas iti biyag ta. Agin da pa'y laang. Ay, aganos talatan alakay. Sana bale, tadandani damot tin matay. Asino ngayon ti akin kuko iti dayja adaga, nana? Ay, isudan ah. Saan damot din amulmulaan? Wun tada kami kanunga raw ti malas iti biyag da. Agmamalas da, tamadusdusa da, nana. Ay, talaga ajak maawatan ti ugali dagijay nga agasawa. Madlaw mo't ngamin anatang sitda no kastang agsasauda, nana. Ay, wun nga raw balasang ka. Ti kinagam raw ken kinalaing da nga agpabasol ti paglaingan da. Angam di da mo mapanunod dagiti bidog nga aramid da. Launay, anana. Isuda ti aga-agaw. Isuda pa'y tinaturod nga agsao. Hay, di dala agbain mo. Isublita lang ang dayja adaga, bakit? Ay, sayang dayjay lakay. Sayang. Ngam dayja samot adaga ti makagapuno apay nga agmamalas ta. Nga ta? Sipod ti nagikwata. Kastoy mo ti mapaspasama kiti biyag ta. Uray ita asaan ta minulaan. Awan latamot. Saan mo ti nga agprogreso ti biyag ta. Ay, kay. Isublita nga rudan. Wala na. Isublim lang tapno malpasan. Ang mga nupod no ti bagbagada ang madusdusa ta iti kinagamrod ta. Ay, sa bagay, ang mga nupatakderan ta dayja iti balay ka nakarkaro pa iti mapasamak ka data. Day ta nga ron ti nakabutbutang, bakit? Bayam, kasaritak to nga rod ni bakit pipita. Ibagak nga isublitan ti daga nga intedda. Naimbag man ta insubliyo ti dagadanan na pipita kan Tata Fermin. Ay, nawhaw. Kapilitan na, tamalas mo't dayja adagada. Awa mula ang sirsirbina ang mamulmulaan. Amo yung matgayam adagada. Agawin nyo pa'y laang ngamin kadakwada. Ha? Saan anasaya at tikas ta agalad ti may sa atao. Agawam kit din ti amom asaan mo mat ako kwa. Hay, tapno ibagakin ka, uray piso, awan pa'y naramramanak ijay. Lugi amin tinaimulmula. Malas lang nga rod. Uray ita, tasan may muto na kutkutsin. Narigat nga agprogreso ti biyag mi. Talaga ang narigat nga agprogreso ti biyag no kilo ti wagas mo. Anya? Kanayon tayo alaglagi pen, asaan a bendisyonan ti Diyos dagiti kilo ti aramid na kunakmanen. Addaman dagiti agbaligi, ngem sigurado asaan nga agbayag dayta. Dumteng to ti aldaw, amadusa da. Ay, nawaw!
sanupay ti kinagagat mo, no dakas matiwagas mo, saan to arumang ay ti panagbiag mo. Ti bendisyon ti Diyos kat maipaay kadagiti tao nga agtrab-trabaho babaan iti nasaya at awagas. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.